باب 187 درس ان رياض الصالحين فضل الصلوات bural koni kon e ɗeɗo julɗe qala allahu taala allah tigino dal kal qur'ana inna solata ande julde nden tan hande haɗay neɗɗo on so juulinde no hana juulirede anil fasha ga e boneji ɗin fof wanon kadi ko añako an abi hurairata radiallahu anhu qala sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka ra'aytum yiyatela law anna naharan hara cangol hakkude mon e allah bi ahadikum hino e dambugal goɗɗo mo yahtasilu minhu tawa lototo e maggol kullayon kala ñalande 5 marrati laabi yo hal yeɓoga tawsi heddoto min darnihi immorde tundi makko ni shay'un goɗɗum ese o heddoray tundi ka ɓandu makko qaalu fo wi la yeɓoga o heddota ko min darni tundi makko ni shay'un hay hunde qala ne laaɗa maki afa dhalika masalu salawati l 5 ko ɗum woni misal ɗe ɗo waktuji joyi no juuli ɗiɗo fof e nder ñallalngal yamhu llahu bihinna allah montira e sabu majji alkhataya bakkatoji ɗin muttafaqun alayhi hadise wulure e capanɗe joyi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس مثل ديدو وقتجو كمثل نهر يعني صفة كانغول جار إلونغول خمر سدونغول كدي على باب هادكم يدم بغل غطا ما يغتسل منه قال أولوتو إما قول كل يوم كلا يلاني 5 مرات الله بيجي أو لا بيكا لا بتا رواه مسلم الغمر سدونغول أي بفتح الغين سبكو غين ودا كم فتح المعجمة بعدهم أي الكثير أوونغول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا وندنا غوكو أصابة وهبنا من امرأتي إمرت بينهما قبلة يسو فأتى النبي وعند كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قدوني فهم فتموا فأنزل الله تعالى على جبني كوني أهبنا ما يسو بمعنى أريد أمكم بالدي تبي ما يؤد إلا قدوني كفاندا مسماتي Allah jeffin e hoto aya waqimi solata ni be julde manden tarafay nahari kasiraji nyallal wa zulafan e ka tumbere min alladhi mutajamma ina hasanati moddidi yoti bala dina ba sayyiati bondidi fa qala rajul gorko ali hada enen laado ko fi an o aya jippoy qala ne laado ma li jami'i ummati kulli ko wonande mofti an en pop aya jippani muttafaqun alayhi wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah wa ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam afwan wona yidugol e sonnajo muɗum hella yeeso anna rajula wonde no gorko goo asaba o heɓino min imratin immorde e sonnajo goo na ɓingu makko ɓublatan nundirɗo ɓe mana o nunnodirno e debbo jalano wona yidugol e ɓeygu mum hella yeeso de ko debbo janan woni ko non ɓublatan ko nunnodirɗon imra'atan on ko debbo goo na ɓeygu makko on sumaji ɓay o ani o maapi ɗum o ari kane laaɗo ni sababu no zulmu no ko alqur'ana Allah jippini oɗo aya hande kadi woni yo ñiiɓo e nde ɗo julde ko anndingol e nde julde jaga nde wona sabu won tigi yaafe sifa ɗin bakkatuji ɗum fof muɗum وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس julɗe ɗen joyi wal jum'atu ila jum'a e juma kaffara ko ɓe hoɓɓita ilima baynahunna kon hakkunde majji ma lam tuhshal kabair en tant que on tigi mutale e bakkatuji jani ɗin rawahu muslim وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماك ما من امرئ على ان المسلم جلد تحضره متواتر صلاه جلد مكتوبه فريلا ويحسن وضوءه ومؤمن وضوءها ومؤمن تلقي ميرو وخشوعها ينكنار ميرو وركوعها ركوع ميرو الا كانت سنان لا كفاره كون كفاره لما قبلها ونند كلا كو ادتينde ko neddo ngolli ko aditinde min abdunubi morte bakkatuji Allahu akbar ma lam tu'ta kabiratan kono non ko shartide en tant que yanale bakkatuji janidi zina en yargol bere en wargo en shirko en akkegol judde en yaahi ko nande to tawi ɗum yaggangol men e baba wa dhalika dahru kullahu ɗum ɗo noon ko ni jaman makko ngo fof mo rawahu muslim wallahu a'lam wa a'lam